I will say, I'm sure say Mokai video. Obi sorry and I hope you know we'll deal with him in the gaga. Okay, or my physical amfa. Jubilee House. Penina Osuma will be so on outside Ghana. Okyehene, kwai wadru. Kokoto e can say wheelchair. They come wo say binim. Ato to Abubaka ho. Yenko ye na memu bunka for na ma no nsuso nsuo no. Se me to wheelchair bi bi enne, wo beka fom. Me odi me kodo so ameda ho e betwa no video say agere me. Unia TV show so and HopeSon Adorye Okotena Captain Smart show so odikoto dwa say enipa bi Flaster House ho a yabo omo pa say onkoto wheelchair na onkoye ni bibi se de be ono HopeSon Adorye no obebubu egu from na same production stroke be chi na no ebe susunsuo na de chi na wansore biemu a na chese se ne no ano ono nanu asem no o chese nipa bi Flaster House ho abopo say HopeSon Adorye omo fa ne fa ba bi na omokoto wheelchair se de be ya aduro no omkoye no nyina ne se obeti aka form na no asusonsuo na no ana HopeSon Adorye ede tudwa ewo dwumadie no so onua TV no so on Captain Smart o chiom se ono mfa ho ekoto wheelchair ni bia obi ebebubu agu form Flaster House wanche na asem yo kan ni se o agro na odie ene agro na odie anche na openinkese ba ko no secretary to the president Nana Asante Bediatuo a ono eye peninkese pa Flaster House ho no omoso an America se Okwako di dwuma bi amagana ho na ebeto dwa se brotherson wenya stroke a oyare a omaye no operation mo adinye pa na se no beto dwa no na Captain Smart se me ka kire mo se bibi sa si a na wahu ba bi a eden efri omo na asoma omo se omo koto wheelchair na maintenance so na se producer mano enchia na mano ensisonsuo no na so wheelchair na metoye no na abona danie akọ omo so na dia betom ene se HopeSon Adorye asade foforo asabe bomu a no de ehu pa mo mehwe video no ewi a yebeba abeto ase Na 12 bibi 12 August. August, I think, yes. Yes, 12 August. Ana dinasi meboa. Eti emfa de se be 2 months mu ana. And then munche bibium. Me se Ohene bia wakoto nantwi. Atro bi HopeSon din. Edi abo nantwi no kom. Akofa efunu suo. Me ka wagina mana hu se me ade no ya bi hu. Edi amana ko bremu akotwa gu mu se me de be saka ne de hye. Me na me de me saka audition. Eh, say what bro you? Oh, that we go October. Oh, Nyabutre. Okay. Nyabutre. Mayeka we. Me meka audition. Audition that be coming. Now one kasa no person do hunta so I am ready for you. When do me jama busuani nyina no mo say yes bibi owi ase. What kind of nonsense? What kind of nonsense? Me papa omo wo me de omo nya nipa owi ase won. Share. Now the mobile bell. I mean, Adey. Bomia ya forza. Better me life for 2 ho. Na ka mo nka dey. Ayi ba ye kwaru I can say I give you no baba go see o baby. Na be see go be krom. What kind of nonsense? Ye na mo wura mu ko ba na mo yifa. Me, what come ya make am? I am telling you. So come me make am. Eti muna mu ye mama try say that kaba mi bi say ye fa mi mra di fie ni ade mama meka e wa say ni na nkan ko mu kwa ye me no me respond to onu say oyoba yes oyoba ba me ken kakra say no mu di dasika mu nti no wo ye betimi di wa kwa America ni ade na mu lose in 2 months time we are wo dem go hu promise ni e be koso promise ye betra ha pepepe hwe or you know, Omoko will be from outside Ghana, and the Bayes are Amamreno. But I'm telling you, it will not work. What your multi-groomer, be some best about the public match. That is put over who never troubles you and one after the other. Kwamini Lumba the Abebom. Put over no, Patty. Me, my warrior, me who. Oh, why you go? Me say, if you said, I am a Holy Ghost naked wire. Say, if you touch me, because you are said, I will shock you.
ma wire me what touch but on Kwesi bi akofa ko share one city a bell electrify ko fa ko share one city what touch me a bell electrify a bell electrify na what ye mo nkoso be me nkasa but in the spiritual world me kase kun captain mami dear na captain ayemi eto mu say we innocent me ye o enkunta what you say except to say why you me born you say where the captain why default answer e je say sorry say obakoku obi ada wu kokoku obi o me ko ba bi wo fe bi o kro mo you obi esuro no obada say obu na di che keke say no ankasa no jaw do show say do akwa o dey sorry o pass o ba be red over bra no aka o obi esuro no obi anka na sem yo be obi anka na sem o jase yentna say emma nipa fa yin katakata money no mo hyesu we are going to expose them. Me, I am proud of the God I serve. Christo Mayeno, Diana Nano Musumu Yankupon, Yankupon Cassatromo, Yankupon Bomu Huban, or JPPR. So many again. And then, what was already the number of two pressures will be after the bagging guitar. I did ya. Which however bad will be area. I'll be too far. What their branch have you never before be back there? Brother before be back there. What does it? Never far will be back. Now what travel no say or don't say about coming. My friend, back off. Na ebra opani a friend Asante Bediatuo 7 periods akwa America wakọ yare no na enum na HopeSon Adorye sade abetu dwa se enu achi no ohin bi akoto na ntwie na tete okofa obi outside e de na ba se o meye ritual bi enwu no so na de okan no HopeSon Adorye e kan ni o say Ohene no akofa obi free outside. I don't know, say Benin or say Togo, baby, or so okofa obi e de na free baby e de na ba. Okofa 7 predators wato na ntwie na wakofa efunu nsuo sabio na watwere ono HopeSon Adorye edin e de ato aboa no kom mu na ode na kọ brem na ode no kọ brem no obo brem no di na say asemu a HopeSon Adorye kan opese odi wura baby but ama obi adi ni nyina ne say o say Ohene no kire say o ha ne nkrofo ono HopeSon Adorye no yeden tata ne nkrofo wa ma ni nipa enya problem disade ono so obeyi na free ho no say asemu a HopeSon Adorye di ka be kan say obi of Laster House o pese o ha no na say obi of Laster House o no pese o ha no na say obeto hwiche ama na tena mu dia na say koye Asante Bediatuo dia comment e ba nyina na say ade no hwe a ebeye wa wonim nipa ameka na asem na be ye ohenkese na chese HopeSon Adorye chese okoto na ntwi a ode na ko brem no mame che omu enso brem no ensu kese bi a eda achem ana say wo Eastern region what I say na Asante Bediatuo so eden wo Eastern region na bebu say Asante Bediatuo o relate to Ohene kese ben e comment section as you betima comment na free ya hwe anim na no mu ana o say ono ba bi o free no bibi e bekoso bia na ono HopeSon Adorye no spirit na eden eyiche no so se wan fa ho ankoja osum nyame asum ni yie bosom so na osum asum yie anye sa ade e beto no enya ade ketu akra nti ye hwe se oso Ohene na oye sa no be kire ne pa nti ye hwe se HopeSon Adorye ba bi a osum na o kire se bibi e bisi a eyi kire no obehwe o se odane dem se obaye ne bone a eyi kire no te se TV no ohwe no se we mu baye de dika odika be kan se enipa bi of Laster House a ya so omo se omonye bibi enti ono HopeSon Adorye na mum no so omo koto hwiche no ntenam na no enye de nsensu so ono bo modern koto hwiche no se kim nipa kro no ebe yare atena hwiche mu na onu obe yare ankasa magana fo nyina hu sa sama oka no enokre anche na secretary to the president Asante Bediatuo penikese ekwa America akodi dwuma bi ama my Ghana problem say akwakoto no na obi echire mu se ene ehwe a Ohene bi oye related to Asante Bediatuo na pese osori gina mu a oyi HopeSon Adorye efi na HopeSon Adorye so chese baby ode no ho akoja no wa obe try no obe dikan nti ehwe ye beko akukusi anasa response a ebeba free ensem a all kana opese chese nipa bi ewo Eastern region ho a ono Ohene na chese wakokoto na ntwie wakofa obi wo outsider wakofa 7 predators efunu hunsuo a ono atwa gu nsuo ni mu o chese opese oyi HopeSon Adorye no efiri HopeSon Adorye chese baby free de ehode yankasa HopeSon Adorye no amunim no oyanwurani yes
ono ane kan oso ya ngrani na ba bi ofiri no de woyɛ bɔne a oso ono kra no sɛ oku obi physical say a obɛbɔ dam okan no nua fm o kyɛ sɛ ba bi ɔde ne ho ahyɛ no ɛhɔ mpɛ bɔne nti oso ono kɔyɛ obi bɔne a bɔne na ka bɛti afa no so what I say yes nti yɛhwɛ ba bi a ade no ɛbɛkɔ akosi ne ehunu sɛ brother so Ohene crop so yi HopeSon Adorye efiri hɔ no ye nyina yɛbɛhwɛ ne ehunu ba bi a asɛm no ɛde ɛbɛkɔ akɔ akosi abusia ha Bobie Ansah media na go so ahwɛ nda ne da nyina wo saka video ya na wa share na onua so anya bi ahwɛ comment bi ho na de atom na bia so ayɛ kama share na ma me hu comment se na be ya me hu se me ye adwuma pa ana se me nye adwuma pa nti abusia mekɔ so na ma hwɛ w'anim wo saka video ya share na ma onua enhwɛ bi HopeSon Adorye so de ho akogya na krofo a wo betata na obɛkyerɛ onyansa ye di kan ɔso we di kan kyerɛ obi nyansa Asante Bediatuo ekɔtɔ wheelchair sen kɔ no mom emetena so na sɛ dem penifo kan no osi dua emu mɔkɔku a eno ani si na ehwan asi Asante Bediatuo ɛso a kyerɛ sɛ penifo kyerɛ sɛ ɔyare yie pa HopeSon Adorye sɛ ɔno na wayɛ bɔ no adane ama no akɔ Asante Bediatuo so nti yɛhwɛ ɔhe kro wakɔkɔtɔ saa na ntwie na ɔpɛ sɛ HopeSon Adorye ade ɛyɛ no yɛbɛhwɛ da bi a obɛse esuo ɛde susan anase esuo susan ede body hono bɛdɛ ɛbɛto nipa na okotwa asa na ntwie egu brain no ɔso ɔda hɔ na woyɛ ne bibi a woyɛ ne bɔne a ɔda hɔ no na ade no eyi kyerɛ no te sɛ de ohwɛ TV no yɛbɛhwɛ de yɛbɛkɔ akwa akosie na bibi aso ati by kala ɛwɔ hɔ ɛde aba yɛda wase ɛda nda nyina akɔ so ahwɛ Bobie Ansah media ɛnsɛm wɔ Ghana ha o ɛnsɛm wɔ ha yɛmfa ani to wɔn yɛhwɛ so Ohene kro no bibi bɛto na bibi to na yɛhwɛ